love song le gospel thi kan clear sang na sa lein ka sia love song ten sa china han piang thal le ka love song ka sadu to gospel ha ka sa chau ka sadu to ten an ti ga ngot china ma chu ke chu zona tam tak ka lo nei china ni Aming chu Daniel zui tluanga ania o he ka channel ka soi om lo ang tak tu ren rin han soi ka do a chu yu tai kon chung chang hi ania he tun lai kovel social media influence te po ani nga thil a trend thi nge kan boi pui na sa to em ni nge an soi nan takin kovel a boring man thot lo te po kan tiang deu hi ania nge thil han boi pui tu ra hi mi zo a te point kan nei so cha to ni he nge tun lai social media influence le IT kovel lo thang selina aron shin chu te po ani nga tin ke ma ni chau po kan bang khel lo nga kovel pum ho pang hian thil trend ta hi a chak to em na communication hi chak to em me tun lai chon hi thil information te po kan in shil zung thei to mi tam tak phei chu sheber ni kan tum na lama te hian boi na thlen tu te po hi kan ni jok ni in langa chu tiang chuan nge khovel thil trend te hi kan boi pui na se me ni chu mi zo te po kan bang bi chong lo anga chu yu tai kon chung chang bi ka han soi te lo ma sai na ma po video po ka soyang khan ke chu yu tai kon hi ka en lem lawa tungen ni ti te po ka lem lawa hetlai zoram chani te hun la ya ka en ve kha ani deuh min ka ria nuwa chon tu tunge an ni tiang chi te kha han thiat mu ma le mem kha ka nei lawa amar chu ange ka ngai san lo wange ti na poni chong lawa amar chu mitin hian nge san zong le nge en du zong te po kan ne chu te po chu dang lam wang te po ni nga tin mizoram ma te ka nom lawa mizoram ma te chu no mina khang bo ro te po khan min chim ve mai the ani chu mi a chuan han sui du kan ne chu thil thai em ron lang chuak pakhata ka ngai chu mizo te hi zai thiam nam kan nia zai hi kan lo langai hlu le ni ti hi lang chiang in ka ria hi South India te point pastor te Mizoram kal tong chi te hi meria ti kan ei nol ni chung te na ministry le nge an soi ma sak thin bera chu mizo te nge zai nam kan ni zai thiam nam kan ni na hi ministry thin ni chu hria ta nuam le thin in ka ria kan koer te ngai thlato chu tiang chuan ani le mizo hi he kan koshan kan Christianity na shin suwa thatak te po ani in alanga nge kan thisena hian a bet to top me ni zai hi onal le na lo lampang ni lawin hetlai a basic code man tal tur copy chuan zai hi kan thiam ngal ni hetai Sunday school tangten kan zai tran to chu tiang chuan nge kan omdan chu tiang anga kan thisena bet le to hi ni in alanga he vai hawa chuan minor code mo kilai kan tia zai vekin ni a tiang khan standard ki a han zai don hian nge khang kha an thiam to thi lo di an zai lai em thi na chu an chuan khatiang kha an ni chu wang chuan nol pi hian zai hi kan thiam ma zai de kan lo ngai sang le ani ti kha alang chiang in ka ria tin na dot le chuan mi zo te hi hei kan lo enjoy moi thiam le in ka ria thenom khoveng te le mi zo te enjoy moi kan thiam lo kan ti nang chi te bo hi adik lo zial lan ti ring ka ria kan enjoy moi thiama tunai pe chuan hei a khwang te pon kan enjoy moi kan in mo ka khatiang chi te kha mu anom le in ka ria ka enjoy moi nam thiam tak nam kan ni in ka ria chu ti rol chuan het lampang a negative lampang kan soi ve lan ve le du chu mani LPS arena reels ate pokan lo huwa mi zo thalai khatiang arena chunga lu tum khatiang thalai te tui hal mo kan tiang chu na satak khan mu khan ke ma hen rol on na hi alo na sa me chu ta karil ruwa langlian te me chu thalai te hian platform i hanin ti lim na emo hetlai hanin vent out na tur platform hi kan nei tlem le in ka ria mun enge hanin tom lim na deuh te emo thalai te na han kan han lim lop kan han nei na ve mun te po teng khan SRS te YMA kumpon duty ten te khan mi han duty hana a then chu a han vodara mo chu ti ro chon an thiam lo bik vek po ni lo nga hetlama rui hlo ti nan ten lo manga thil thalo ti nan te an lo mang ve thin boka chu tiang chu ni a thalai te kan chep me min ka ria mania te po chu thalai te na kha an chep na an nun enge phor suan du na lai kha alangin ka ria pathian khong ina za ra hen rui hlo le
la tlangwal na tel khelo po hian lim takin khovel hi a chen thei ani chuang chu tiang tur hmuna po chu nge thalai te hian kan nei lawin ka ria hei hetlai vairama te chuan ania ka tonin na an thokarim takin na an thoka weekend lo thleng weekend a te chuan an party a ni lo pon resort a ten kala khatingan an hang out a khatiang khan an vein vent out thin ani chu tiang hmun chu kan nei lo hle in ka ria thalai te in ti thoven na hun hi kan mamo le in ka ria he party spot na mun ang deulek ang chia kan nei koraki na mun kan tiang chi te po veng then khata chon an lo in khar ti ra chu tiang te thleng chon kan ria ni chu wang chon thalai te hian thalai te khovel hi azim lein ka ria mi zo te thalai te khovel hi chu kan ei to thal lenga in ka ria atin adot lia chon buai pui tur nei lo kan tam hlein ka rian ti tol meila a chan chu hun kan nei na chon kan buai pui lo thei lo ni he social media te kan soi zui khatiang khan ril ru zong zong a pe buai ril ru zong zong a buai pui hi kan tam hlein ka ria chunga chon buai pui enge kan buai pui the ni chon hun hi kan nei ti na ani me ni chu enge kan economy te nen te po soi zom the ani nga mizo a hian enge na thok te kan tam lo man na te awanga chuang te chu ani tin enge hei hun ol te po kan nga me ni hun ol kan nga na chan te po kan ti chon na te awanga ti tur te atam lo ani chu etlai kan ram roi tu te chau po kan mo pu thei lo anga a ko sanang te thleng po hin ani ang chu enge in thlun zom na an nein ka ria hei tunna ya mi corporate kan ti te company tam tak te hi mizoram a hian ron startup don ta se mi tha hi an mu kher lo me the ka ti na chan chu mizo te hi chung mi tha ho zong chu in khom ngai poi mo em te kan lo ni thina amar chu in khom hun te hi atam me ni chu wang chon hetiang company an thok tur han thok man turang hi kan om thin lo in ka ria chuang te chu kan in nei to thar le poi mo in ka ria sarkar te point kan ram economy siam thanan hian sarkar a chau ni lo amar chu hetlai moral values kan in zirti na ko po hian role poi mo tak kan nei ani ti hi she thar le teila a tho me he company te mana te poninga vishal te pon ron dinga mo mzp te han dawa kan han sol mup me a khatiang ang chi te khani amaro chu thalai te hian na te ti tur hi kan nei le zual ngai ni chu enge hei thalai tam tak te poin om ngai tlai phai lama te po hian i chuak ang u na tam na tho tur tam ani chu wang chuan enge na tho tur ka nei lawa te hun ol le khatiang buai pui tur dik buai pui lo na lakata kha enge kan thi khatiang excuse kan siam je chun na om lo lom te kan siam excuse atana kan man je chuan to pa chun kan mo ani hun kha thleng don tho ani kha lai kha shethar le taila a tho me ti kan ram economy a hi hian kan thalai te nun phung hi angong ani tin ngan sei tong khan hetlai kan value system po hi adikain ngai le zoling ka ria kan ngei lut zong ate enge tha enge kan ngei lut zong diklo ate hi kan thlir thiam poi mo le in ka ria tin a toblama kan sei du chu hei mizo te a hian milar te bi ka hen kan sei du lar na hi mangtang kai te pon om nga amaro chu ei zon na tak chung ko chom na ta na han mang ti turang hi an tam lem lawin ka ria chuang chu ni hei sai thiam le milar tak te po na dang ten han tho san le chuang chu kan ram economy la hiam wang te po ni thonga amar chu tu na milar thar te chuan ei zon na hial nge tak ta hian ron mang thei se ka du pui khop me chu mi lo ti lo dan te pon ti te po ngai me thei mo khatiang khan ril ru an sen le zol te po ngai me thei kal phung thar te po anon nei te po ngai me thei chu hei sa pho milar an han lar chia chu enge marketing amo business manager an nei ngal ringot me ni om je chu hetlai an lar na an fe makha an sum lak lu na ne khan ai kal kop ngal ringot ti na ani chu ani chu ti rol chon milar kan ti na zonga po hian lar pui lar chung zum zel tlak lo ang chi sim chu an oma amar chu tiang skills
neya larna ang si te chu enge lar chun som zel tlak na ania amara chu milar na zong kan tiang chi lar chun som tlak lo hi chu anom ve te me kha tiang kha chu chu ania kan boi pui loya an rele me ani amara chu tiang skills ni tha te chu lar chun som zel tlak an lar na kha mang tang kai zel tlak ani in ka ria chu lai chu kan soi tel du tina to ber na chun hei hi ka ngai pui mo thin em mani he mi zo hian love song le gospel thi kan clear sang na sa le in ka ria gospel singer te han piang thar le ka love song ten sa thina han piang thar le ka love song ka sa du to gospel ha ka sa chau ka sa du to te han ti ka ngot thina ma chu ke chu zona tam tak ka lo nei thina ni tin mi zo hi nge societal expectation society expectation nga nun tum mi kan ni society na tha chu tiang chuan anung tur ni mo chu society chuan a piang thar to love song sa thei to lo ni ti na ngei dang khami pui tlang lon khan an ne ya chu ta chuan mi han piang thar kha chuan la song ka sa thiang to lo ti khan ma ni khan om hal top me ni social expectation ang khan nun an tuma amaro chu an ma ni ngei dan le du dan anga nunga ma hi kan tam lo in ka ria kan milara te po hian amar chu kha chu an personal tak tak ani theyanga an ni tan chuan pathian ena anin zomna te po thil tam tak om theyanga amar chu kan soi du chu kha chu kan respect sak ve kani amar chu general ta kan soi du chu enge kan love song kan ngei dana te po hian ani theinga hetia kan han ena music te kan ngai thla setane music ti te han te bible a hian setane music ti hi om chuan khoi takin comment a hen lo da ula chu tiang chu ni abi tein la song bi ka chon kan sei du chu pathian nian mihring te hi ko pui nei turan siam min duan an ni hormone ne mihring hi siam kan ni chu ta chon kan hormone ina an na tho chu opposite sex mi pale me sia in hip ton in attract ton tur hur thea siam kan ni chu ta chuan in mangai na te alo piang thina ni tin he mizo context bi ka han en te la mizo chu sa zela som ko le pakwa don hi in ngai zonga in nei kan ni in mangaya in nei in ngai zonga in nei kan ni thina ni amar chu lai south india ve thung chun in la za zela som sari tanga som riat don chu arrange marriage kan ti in soi rema in nei te khan ni he kan chen te ang te po vai ho te po in ti ang enu pui nei don han ti la kan hu le pa ten min zon mu sa khun hu na ni men ti u tu thina ni ku mu pa pui to po hi mo ka ti khan kan culture in ang lo em amar chu mi so culture a chuan ange adikle zwalin ka ria he la than khom te po kan mu ni bible te po mishing le mishing in mangai na khami eros kan ti in mangai na ani pathian ina min siam dan ani pathian ina min siam dan mungoi taka lo lan chhuat tir na te mishing in sengai mi lo te ti khan mei se le mi panu pani tura kanin du ton na lo om ron piang chho te pathian ina min duan dan ani kha pathian ina min duan dana han express hona te kha pathian thu hle in ka ria ka ya chuan amaro chu tu na chuan nge he thil thiang lo le thalawa hen kan ngai thin ni in ka ria hi kau sanang te pon kan ngei dan hi thla ka hun to hle in ka ria thil kan demonize kan demoralize na sal tu khi thalawin ka ria thalai te khovel po kan ti chepin ka ria tin mizo hi he kan enila hiv te po asang ber population ang chuan mizoram hi india ram state sang po asang ber kan ni chu tiang khop chuan hiv te po kan sanga atam na ber chu sex ani mo het lampang thim lama mizo chu thil thup tam kan ni thil sei she te kan nga kan zak shame culture kan ni khatiang khan enge kan amaro chu khatiang kan sei she kan sei sa sei thiang lawa kan ngeya kha atak takin a thleng tho si ani mo chu ani tu na kan thil sei she te sei za tha kan lak te a thiang lo sei thiang lo te kan ti te hi kan fa te hian atakin a thalo zong in an zir tho ani chu wang chon he teng te hi enge a thlir dan dang kan thlir hi a hun to tak zet in ka ria ti kha kan sei bel vele du zok ani mino thlir saka wangin ka lo me